美国歌手泰勒斯呢，当咧举办世界巡回演唱会，17日咧巴西里约办3天，却因为当地伤过热，致使真侪观众呢身体无爽快。有一个23岁歌迷伫咧演唱会当中昏去无心跳，送病院有关救无回来。着歌迷不满这主办单位限制因炸水入去，这死者的家属也要讨一个公道。美国小天后泰勒斯伫巴西举办世界巡演，伫烧火火的天气，民众哪排队哪打布棚休凉，因为这几天的巴西实在是伤热，高温佫开始创下纪录，来到-59度。高温也造成巡演第一天就发生一名查某民众因为这三个送医成功死的意外。泰勒斯佫较伫 Instagram 发文，透过手写批的方式哀悼民众的过身，佫宣布18演唱会的延期。有网友表示，泰勒斯唱到一半，捌几下摆停止演出，请工作人员提矿泉水，伊亲自等候台下的民众啉。无排都是受热，场馆空气无流通，造成这场悲剧。Que é uma fatalidade, né? Acredito que se tivessem tomado um pouco mais de cuidado, estava tendo muito descaso com as pessoas. Chegou do ponto da Taylor pedir lá do palco para eles darem água na plateia. E eu acho que se tivessem cuidado mais de todo mundo desde o começo, talvez isso não teria acontecido. Infelizmente, teve que alguém pagar com a vida para eles poderem pensar mais na. 过身的查某民众叫做安娜，今年23岁。因爸爸表示，无理解安怎查某囝欢欢喜喜去看演唱会，煞无法度搁转来。安娜家庭希望当局会当调查演唱会场馆，假是禁止观众炸水入场。过程管理敢有任何疏失？巴西司法部长宣布，政府会针对演出甲其他公共活动中用水问题实施紧急规则，稳准演唱会会当炸水管。公司新闻感恩编译。